social media post pakhat chuan hei hi Simon Cowell ani tak takem ti zona asiam ta tlat mai sum kan nga apau le leithei kan nga a ma semi zong zong hian kandu apiang le kher hi a thaberem ti kan ngai to angai ani ti swal tam tak a thei ti kan hmu lek phei hi chuan sum tam tak man tur an nei wanga plastic surgery manga inti danglam tum hi afu berlem lo fo plastic surgery ti hi apoina a lem lo mai thei ma se akal swal tak zet ve chin ani Simon Cowell changa kiti price thengin tunjuma hian celebrity te zinga plastic surgery ti fuhlo tak te kan thlir hodon ani pakhatna chuan Jocelyn Wildenstein Judge Mevin ipasal chantak laka isum mu chu plastic surgery ti nan imang thei to lo ti a ro arel chuan plastic surgery anti na konga anti fu vak lo ni in kan ngai thayang Jocelyn Alice Wildenstein hi kumsomret chawvel ni mek ma sela chutiang kumzat mel chu apo hau lo internet source pakhat chuan voi khat aya tam zayani angem ti ina soi hiala he Swiss socialite cosmetic surgery manga ati ninge yerin zote a anwanga shatlar ania media shang te chuan Catwoman ti le Lion Queen ti in ansoi ching nge ani maktakin Jocelyn hian plastic surgery langsar tak atingai lava Swiss tesen pu ani wanga hetiang mel hi pu ani ati tlathung amai ro chu zote mit ang siam tur hian dollar makta dwai enge mozat sengin amit azaitir ti ero asoi thung chubaka judge hian chan ommya lovin ipasal hluila kachanga ipoisa don hi plastic surgery ti nan imang thei to lawang antingot ngai lo bok nen an soi chan tur om ang chu kan shathiam mai ome Jocelyn hi kumsang ka zakwa somsari pariat khan Alec N. Wildenstein nen anin naya anmut pindana Russian model kumsom pakomi nen ang khosalai Jocelyn apok nuwa sangka zakwa somkwa pakwa khan anin chen le ta ni kumtam tak nuwa kumsom ria ta pelto nuwa po hian plastic surgery ati ti thu thang chu ala phata zela do soi chan tur anei lona a mithiam te puina tel lava vunmam han mai anei hi oi har salam de chu ani enge ngai dan Jocelyn hian plastic surgery ati nge yin ringem Geomart Digital Sanmari Aizola electronics products shang TV washing machine fridge air conditioner mobile phones le adangte phairam red discount price in brand tak le model shang kan kol renge iPhone OnePlus Poco mobiles le adangte model shang kan neya Sony Samsung LG IFB home appliances kan nei reng boke Geomart Digital Sanmari Aizol Ani na Simon Cowell chukan shia kan ngai sang vekinarin hesa pasal hi TV personality le record executive X Factor le Got Talent show dewanga shiatlo em ani a keni takhit chuan American Idol jangkhan kan mel shiatlo min karinga tunaya amel danglam na satak wang hian soya hlo hle mai media te po in zoom thailovin Simon Cowell hian plastic surgery atm ni ti in anzot hialani heng zo na an nei awang hian kandem ngot thailova hun reilo te chunga amel danglam lutuk hi amak bok emani celebrity tam takin an siam danglam ber an jep tlat chin la yin Simon ro chuan asoi vek thunga mi in a in ti danglam ti an shia ti a shia a soifia vek tul atitani a surgery ti ate hian ative ma ti asoya amaya hian filler atam lutuka achi tha theilo atia lan nau pana tumna lama plastic surgery hi atina sama ma te in Simon chuan asoya thlasang film velami angmai na lang ni ina in soi zui bok athalak luya muwa ama ani ti ashemya lo ti asoi le boka Simon chuan alan dan danglam na satak hian afapa erikalung ati oilava athinrim em ni ina soya chuwang chuan ati danglam tam tak chu asut le a filler a phel tira facial chau ti to in leiluak takin ati to lo ni ina soya ni Simon chuan eitu shisel tak eito in tui a in tam hlebok ni ina soi pathumna Donatella Versace aman aron soi chhuakani ilo chuan Donatella Versace hian engber nge ati tir kan sha changa yin arin chia lo ma se engma ati danglam lo ti chu adik chong silawang he Italian designer Gianni Versace farnu hian vunmam chuar ei omlo anei ni berina langa
nutling kumsom sari na iveto tak hian vunchuar anei lo hi rin a har deuh chu ni anar hi zum ta sotin ate ta deuh ni inalanga amit kau chunglam hi amar ta sot mai bawk abiang apum sota amai pian mangpo hi adang lam ni inalang tlatani duna tela hian cheek implant anei ni inalanga amoi po hi atilian ni nge hinalang bawk kumsang ni sompali khan athalaka amai alang glo hle maya chu cosmetic surgeon clinical director Mark Norfolk chuan nasataka botox mangtelan danani ti inasoi Mark chuan chal hi mar em le tlesar angin botox hian alantir thayani ati chu dona telai melan dan hi ninge inalang Mark vek hian ani angkuma achala inri nemo chuare mo omme lo hi thil thai ani lawa ami thi khoitel ni inalang ti inasoi bok Palina Igor le Grichka Bogdanov Antivisho Temps Etsa Hengpir Igor le Grichka Bogdanov te thalak le kumsang ni somni a Paris gala a an thalak in enkop chuan plastic surgery anti hau lo ti in insoi thei bik lawang an biang ru alang sar zuala an hmoi apor le zuala an upave viang to chungin vunchuar engma an nei lo ni inalang bok masi plastic surgery anti m ti hi Igor emo Grichka emo inzo chuan chan na momal in muhau lawang an mel pian mang ti chiang turin technology pakhatan mang chin ti in an chang jok ngeyang je chu thil chiang rengani a ma se plastic surgery anti le ti lo chu an than thlengin an zep ta ni om takani Igor le Grichka te hian COVID-19 vaccine kha an ladu lo ve a nakina vaccine om tur chu an ringa nga tunami hi chu an ring lo ti in an chang tlata an thisel na le an taksa fit na khan he shilaka chang hian aveng him thaya ma se vaccine na ti chiat theila ka chuan an him lawang ti in an soyani ma se vaccine lak kha an ta na thazo ka ngemti an fia man talawa December ni sompanga sang ni somni pakhat khan an pani hian COVID-19 wanga an nat em wangin Paris damdoi ina da lu ania Greens kha December ni somni pariada athia niruk nuwa Igor po athi vele tani an thi khan kumsom sari pani mi ve anni pangana Katy Price celebrity tamtak chuan an plastic surgery ti chungsang an soidu lawa ma se Katy Price hi chu adang lam he English media personality le model hian tang takin plastic surgery ati ti asoya ati zong chu phur takin asoya a surgery ti to te list la chu athui em le ngal modeling ati tir lai khan Katy chu ala natural hle a ma se a upatak nu khan chu tiang chu ani to lem lo kumsom thumatlin ma khan engma atilawa hetia kumsom li pathum ani ta ka chuan adu ati thei ti in Katy chuan asoi me maya ti chuan kumsang ka zakwa somkwa pakwa khan anute ati lentira sangni paruk khan anar ate sot bok sangni som pakhata pe chuan Katy chuan inti thei takin plastic hlang ani to ti in asoi hial maya sangni som paruka TV alan khan muilian tak le vunmam le tlesar nen ain lanani chumi atanga kumni nuwa National Television Award ta aron lan phai ka chuan tunge ani po shiat a har sa hial to ani kha ala thu tok mai lo le ngal chumi nuwa chuan plastic surgery ala ti bel zela kumsang ni som pakwa achang khan kumtin anute ati len bel tir zela ni ome tuna phei chuan anute ri zong hi paun li ve zatarit ve ani anti surgery ati na sat em wangin plastic surgeon te po in ashisel na atan an lo thon pui hial to a doctor pakhat scapophylax phei chuan Katy surgery ti zindan le ati na satdan hian minti hlau thong to ati hialani parukna Mickey Rourke celebrity chen khat chuan lan nau pan andu wangin an landan antidang lam thina mase Mickey hi chu ani velo boxing a khelaya amaya hliam atorte wanga surgery neyani he actor hotling tak hian kumsang ka zakwa somkwa chhovela khan professional boxing alu chila role tharani lain he sport che abei china entertainment industry alu chilma khan hlotlin na neu aneya diktak chuan sangka zakwa somrukle somsari inkara khan knockout in voice som pani achak nge ani a hlotlin na lam kan en chuan professional boxing kha alu chil fu hle te po ati thayang ma se amaya ro chuan atwarna sa hle thung anna ru ovoi ni atliaka alei akaka abiang ru akea
engemaw chung chu a hriat na pawh a hlo hial bawk ani a hmel siam tha tur chuan voi engemaw zat a inzai tira mahse adu anga a chhuah lo wangin a zai non tir le thin tuna phei chuan a hmel pa ngai kha hmuh tur a awm tawh lo mikia soidan chuan a hnar hi voi nga a zai tira a biang ru ke siam thatnan voi khat a zai tir bawk a surgery nei zong deuh thaw hi boxing wanga chia siam thatna atan ani a mahse a hmel siam thaturin apan lo top tur apan ti in a soyani pasarina Michael Jackson khan plastic surgery ati ti chu a chiang le a ano pandeu lai thalak le sangni pakwa athi ma dewa athalak nu nung berkha kan mu chuan soingai lo pon a chiang le ani mi in ang an ni ti po a hriat lo hiala the Daily Mail tenan soidanin Michael Jackson khan plastic surgery voi za chuang ati antia a then te chu a ma a an zai fuhlo te siam thatna turani anti anar siam that atumna achangin a intana anar a zaitir masak berdon khan azam lutuka chuwang chuan a farnu latoya kha ati tir masaphotani ome latoya I nar landana alung oi nuwa chuan kumsang ka zakwa somsari pakwa khan avoi khatnan anar chu a zaitira chu a intana chu anitani mani taksalan dana lung oi lo te enkol thiambik Dr. Eda Gorbis soidan chuan Michael Khan surgery voi zavelati ni ina soya a melan dan chen khat kha pailok ania engnam nge ani ti po hriat thei ani to lo surgery voi engzat nge atia engi ati danglam ti chu kantan hriat ngaina a om to lawang min shil turin Michael a om ve to silawa ma se Dr. Wallace Goodstina sang zakwa somkwa chhovela Michael a surgeon te tho pui tu chuan anar asiam tira abiangki atiliana amit ko azai tira akhabe ati phir tir bok ni ina soye atho velai khan Michael chu thani dana piangin aron kal se chin ti ina soy bok pariatna Cardi B hi American rapper lar tak ni in music ngainatute naw pangle upadeu te ngai san hlo tak ania a hla thu zep nei lo tak wanga hriat a hlo veu rualin tong lama po somkar anei vak chuang lo plastic surgery ati to le ati zualte po soishe na anei mia lava Instagram live a tun nai mai khan biopolymers 95% omna among ti len na phel turin surgery anei ti asoya thilrap thak takani ti soyin offense te chu tivengai lo turin ashil bok stripper anga atho la hin among tilian tura ti loyani ti asoya in noimun pakhata meiche pakhatin dollar zariatin ati sakni ina soibok hetianga inzai hi ahlo om em na chan chu an no na hi taksabung shanga adar theiwanga ni a Cardi B zaitu meichia po kha a injection pek wanga meche pakhat athi wangin anuwa man anibok mase Cardi B hian biopolymers adu lo wang ringo thian plastic surgery associate ti na anilawa apa nar achun lo wangin moi atilawa chu wangin anara siam tir ti asoibok ipian manga du lawin ani chuan a him thei ang berin isiam thamai turani ti ring tlat tu ane pakwana Sharon Osbourne hian pur takamidang cosmetic surgery ti tho asoi thin rualin ama ti po asoi she haulo cosmetic surgery tamtak ati to bok ma se ati nun berin ati hlau em wangin asim to ni ina soithung kumsom sari chuang to he TV personality hian kumsang ni somni pakhat khan amai apo martira chu chuan cyclop angmain alantir atia kha khan ati hlau ta veka asim tira alotina sama ma chinani ati pha ane a upatel tel hian hun hian ati danglam lo thailo ti ashri chiang tel tela ati nun ber nu kha chuan amai apo marti theito lo ti ina soibok darkar nga le achan be chungan khoya anu lampo arap thak le ni ina soya surgeon ne na khan amit kha ain anglo ti ashil pokani Sharon hian plastic surgery ati to don lo ti chu asoya ni mai theya ma se ati tur ang zong chu ati kem vek to zokin ashatani kumsang ni som pathuma a autobiography Unbreakable ati chu a khan Sharon chuan engma ti danglam lo po fan lo khe lo laser lo chul mam lo ti len lawemo lak pian lawemo anei to lo ni ina soyani somna Linda Evangelista hi
Canadian fashion model mel chatak magazine kom zasari chuanga lang to ania vo in thleng hian alam mel tha em na chungin tlemin alang danglam deuh to tin muthayang achan ber chu a mel ti danglam vek tu cosmetic surgery ati wangani ti inan soi lindai chuan magic damdoi a ina ama soidan takin in soi theinan ati tamayani ome ma se afu ta tlatlo cool sculpting hi thau sel ti chiat nana thau anti khang na chi ania he procedure hi FDA po in a him anti liposak sun thak tu taksati chelo angangai ania mitam takin hlotling takin antia ma se lindai a chuan a hlotling lo tlat mai kumsang ni som panga achanga sang ni som paruk inkara khan cool sculpting hi voiceari atia thathum nuwa chuan abra in a khu thei chin a khabele amal vela thilpong a muwa chunglai te chu te tur adu lai ania ma se te ta nekin an khovin an muta chur thongani doctor avapan le chuan paradoxical adipose hyperplasia anei ti anlo shila a omzia pera chuan eng anga in dietin exercise lama asela omzia anei don lo ti na aniber mai he a omdan hi thauda khangin angong chwa pakhatani a ku sculpting ti tu ta zinga 1% ai claimin an tua chinani lindai chuan thu boy thelotin company nei tu ber zeltic aesthetic incorporated chu ator na wanga dollar makta dwai somnga peturin akhingta ani ole heti zong hini shi photse next video a plastic surgery ti fuhlo tak dangte kan thir hole anga kan ron chunzom le thwai don ne a